Ngiphinde futhi ngicacise le ndaba ukuthi esithebeni hlala umuntu onjani. Mhlawumbe abantu lento kuyophoqa ukuthi izinto zibe namaphathi ngoba isiZulu asinawo ama-feelings, siyisona kusinjalo nje. Esithebeni akahlali umuntu oyingodusi. Cha. Sezushayileke. Wenziwa yonke imicimbi noma kodwa uhamba ayophuca kubo wabuya. Into esekumele yenzeke manje sekumele kube khona imbuzi ukuze sibalekele ukuthi engakho ekhangezwa. Sikhuluma ngomakoti la uqhoyisiwe kwabulawa lenkomo emqhoyisa, abanye bathi ayilale, abanye bathi ayivuke, emfaka esibongweni sakulowo muzi. Asikhulumi nabantu abenza imikhuba laba vele bethi umuntu bamfaka embuzi, ayikho lonto leyo. Lowo muntu ke ukuze angakhangezwa ngoba umakoti ongasina ungenasi isigcawu uyakhangezwa, umakoti ongasifaka isidwaba uyakhangezwa ngoba la esithebeni sokuhlela amakhosikazi aphilayo ayiqhoyisiwe nafaka idwaba nangasekho izalukazi ezayiqhoyisiwe iganiwe. Zingacasuka into ongazuyibona ngabe izalukazi ungathi akuhlela intombazana efaka ipiti kuthiwa yena ifaka isidwaba, zingadinga into ongazuyibona ezingasekho ukuthi intombazana yaphila ehleli lapha namanje ziyoyinyanya kwakhona lokho kudla lokho zikudikile zikudube ngoba ziyawazi umthetho. Sikhuluma amakhosikazi nithi uma ngabe kuthiwa angene endlini kurondo aguqe lapha uma ngabe ezongena eminyango angene seguqile efaka igcizo la madoda yabo into yakwaZulu amfuna uqamba manga yoniwa yithi nje ngoba nakho sesasindiswa hayi Jesus Kristu ngimso ngaphakathi uJesu yoniwa yithina nje bafana banamhlanje omkhulu bebengayezi lonto umbhedo lento ethiwe emakhaya semele kungakha utshwala ingekho lonto leyo inyifinyife namhlanje ingakho into ephambana ngaka umsangana ngelona namhlanje kuthiwa ingane kunengane engaphandla kunotshwala kunendawo kunemizi engeke zibenze utshwala. Ingakho ngithi inkolo out emakhaya, into ethi inkolo ke noma athi yipi inkolo out makhulunywa ngekhaya. Sikhuluma ngekhaya la sikhuluma ngokukholwa, yabo. So nje lento yokukholwa ivele igcina isikhuphukela ngenhliziyo ngoba igcina izinto ingane eziningi zibe nento ephambene. Bona ingane zihamba zihlala etradini la ingoba zenzela usika, ayikho ingane engafakwa isiphandla la ebhilonga khona. Ingane nengane emele ifakwe isiphandla la ibhilonga khona kuyaphoqa bathi abelungu you must. So asikwazi ukuthi lento selo sikhuluma uyishendeza isiZulu sibhlungu, isiZulu sinjalo nje. So lo nkosikazi lo oseganile waqhoyiswa kubulawa imbuzi lapha emsamo uthiwa simfaka esithebeni ukuze angakhangezwa. Alothi amakhosikazi mehleli la ekhaya uma ngabe engakafakwa, uma ngisheganile uma engabulala lembuzi okufaka esithebeni uzokhangezwa. Esithebeni angeni umuntu ongaqhoyisiwe, angeni futhi umuntu ongabulawelanga imbuzi embikayo kwezalukazi ukuthi na usewunkosikazi la ekhaya simfaka esithebeni naye. So akangeni futhi umuntu othothi akagcacanga ngasinanga esithebeni. Kuneyindawo kunemizi engazi ukuthi ithwele kanzima leyo mizi leyo mhlasimpa isenabani umuntu loboyelwa randa unkosikazi azohlala naye ekhaya, baba bazohlala naye ekhaya ngezimo ezithile mhlawumbe lo muntu uyingodusi, lo muntu akeze ukuzila, lo muntu akeze ukulokhuza la ekhaya, akeze ungena esithebeni uzokhangezwa. Ehlana kungahlala uthini namakhosikazi ungaqhoyisiwe futhi ungabikwa ngemsamo lapha. IsiZulu bafanje simile sinjalo. So kwezinye indawo benza imikhuba lento ukuthi abashadisana ngembuzi, khisha ingane ngembuzi lemulembu akusona isinto lezo, umkhuba nje wento ebulela usiko lakaZulu. Yabo? Ingane yabikwa, ingane la ibhilonga khona. Ingane iphambanela into kangaka nje zenza yonke into ehamba zisuka emakhaya izofuna umsebenzi, fejoni into ewrong la ithi ngizothatha seyibulewe. Ingoba ingane ishaya usiko. Naqala ingane yayithi imiphumi yofuna umsebenzi edolobheni, kubulawa imbuzi ifakwe liwash la esandleni. Nansi ingane ke manje ibhekeni iyofuna amatoho, isingathe nambe la ifika ukuthola itoho. Ingakho abantu baqala babethi mabeqhamuka besuka emakhaya befike nePhandla la emaThekwini. Uyoza thi ubaba uthi lapho ubaba wakho ubaba omfice eThekwini uwazi uyisa athi umfana mazi saloba nathi wena usuyindoda ungaka sasimazi uyihlwa ephila. Usobeka indlebe ubaba ayeza ukuthi emsebenzini awukhona udingala khona umuntu. Uyoza ngasathi uyamthatha noma lenzo usiyamthatha umntwana uyomfaka emsebenzini uwazi uyisa uthi wayephila. Lamhlanje ungasho kanjani uthi wazi uyisebala ezingane bathi bamba inkuzi la emhlabeni basikhupha ngebhamu. Ungasho kanjani ungakujabela kanjani ukuthi awungazi uyihlo ubengahloniphi ekhupha abantu ngebhamu ehlukumeza abantu. Namhlanje ungawuthola umsebenzi ngomuntu ngoba namhlanje abasekho amadoda adiscipline aqotho aphila impilo kwazi ukuthi asuke emakhaya azofuna umsebenzi. Umuntu uma efika eThekwini noma efika eGolfage iqembu elibheda uzothi usenenkinga. So isiZulu sinjalo nje bafethu sibhlungu isiZulu. Umuntu onkosikazi uyafakwa lapha nesithebeni.
Ovele ngusuthu abanakho manje ke sengicacelwe-ke manje usekhona. Ubulawa ngelimbuzi afakwe esithebeni naye njengawo wonke amakhosikazi. Ngoba nawe asuke ehlele esithebeni asuke abikwa nawo njengawo wonke umuntu. Ngiyabonga ngethuba.